Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariakan naguskanusa na mga babayami si kuagama Islam, mga bangsa miya kipagadatan, yang kaya mababaa usayan na makapantaga isag yang kaya katanto ag yang kaya dunia. Yang kaya dunia na tanto ko madakal keribatian mga tawap keribatag yang kaya dunia, keekalag yang kaya dunia, kebimbenag yang kaya dunia. Sabab pedenutusag yang kuto ayap pakailain tanu na su mga baya ginawa tanu su kababaloy tanu manusia. Gitu ayad na kadakalan si iku mga tao na kiswa-swa sa yang kaya dunia. Yang kaya dunia na ayakatur mga ulama tanu na tigira na ad-dunya kulluha qalil walladhi baqiya minha qalil walladhi laka minal baqi qalil walam yabqa min qalilika illa qalil. Ayaman na ito mga pagariakan ng mga babayami si kuagama Islam na tigo mga ulama sa dunia na sulang-ulang wano o mapapadala mo na miya kay ito. Nagugyang kuto malalambe sagyang kuto may ito na miya kay ito at tigo mga ulama. Walladhi laka minal baqi qalil nasuat tigiran surak ka bagian ka sagyang kuto malalambe una may ito na miya kay ito at tigo mga ulama. Walam yabqa min qalilika illa qalil nagudad alambe sagyang kuto miyakay ito arka enunta na sumayto ati mga ulama rahimahumullah. Mga pagariakan giyang kaya pagusayatan sagyang kaya kay ito dunia na pangalitan na nagukenalan tanu agyang kaya katanto agyang kaya dunia. Ubat tanu dubedin mapadsagyang kuto mga tao miyaribat nagu miakal miyabimben sagyang kaya dunia. Balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakal amapya panganin tanu si iku Allah ayad na mapadalam si erkatanu nagyang kuto mapya nagu paman na taufikan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kuto agaman yan na Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.